If you know the faithfulness of God in your life, if you know, let him know that you appreciate what he has done. Hallelujah. By Lolo and Hanga Fataya to here. Melelena fire low to ya joy. I want to Nalos and Melelena fire let to low so for. Acknowledge that before God. Come with an attitude of praise. Come with an attitude of thanksgiving. In your heart, acknowledge the faithfulness of God in your life. Say that before the Lord tonight. Let him know. Let him hear your heart tonight. By Lord, thank you, Father, for the opportunity to He lead you, he guide you, he protects you. His favor was upon you. Acknowledge that before God. Hallelujah. You know God was so faithful in your life. He is the one who brought you here. Hallelujah. Your God was so faithful in your life. Your God was so faithful in your life. Yes, Jesus. Great sacrifice. We thank you for the life of Jesus that was sacrificed for us. Thank you so much, Father. Thank you, Holy Spirit. We thank you for our leaders. We thank you for the leading of the Holy Spirit of God. Thank you, Jesus. I give you praise, for great is thy faithfulness. We will stand and give you praise, for great is thy faithfulness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Turn to the person next to you, shake some hand, and say hello to your neighbor. Say some, you are so good. You look so handsome. You look so pretty. You are so beautiful tonight. I can see God in your life. I can see the manifestation of the Holy Spirit in your life. Say something nice, build up your neighbor. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes, Jesus. I'm so glad to see you in the house of God tonight. Amen. Are you happy tonight? Wave your hands. Amen. Hallelujah. Wave your hands to the Holy Spirit. He's here. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Hallelujah. You know what? Your faith heals you. Am I right? Amen. That's what the Word of God says. Amen. Can do impossible things. Faith heals you. Am I right? Amen. That's what the Word of God says. Amen. Can do impossible things. Amen. Let's go before the Lord. Amen. Come on, Ben. Hallelujah. Woo! Yeah. You are free to worship. Yeah. My faith can do the impossible. My faith can see the invisible. My faith can move the immovable. My faith can see the need. My faith can do the impossible. My faith can see the invisible.
Ziva lumo la tua. Be free, be free. Ziva, ziva. The mountains move. Mountains move, seas flee, sickness die. I am free, I am free, I am free. Come on, speak to the mountain. Mountains move, sickness flee, sickness die. I am free, I am free, I am I am free. my faith is Yeah, yeah. healing me. My faith is I am free. I am free, 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 I am free. Come My on. faith is I am free. I am free, 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 I am free. My faith is healing me. Come on, church. Be free to worship God. Come on. He won't fail. He won't fail me, he won't fail me, he won't fail me, never, never. He won't fail me, he won't fail me, he won't fail me, He won't fail. he won't fail me, he won't fail me, he won't fail me, never, never fail me. He won't fail me, he won't fail me, never, never. He won't fail me, he won't fail me, he won't fail me. I am free, 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 I am free. My faith is healing me. Hallelujah. Glory to God. Yes, Jesus. We are free to worship Him. You won't fail us, O Lord. We come before you, Father. We exalt your holy name, Jesus. We praise your wonderful name, Father. Let your name be glorified. Oh, yes, Jesus. Sauniga avela uvihinga ile tua le fiafu. Let's exalt his holy name, Jesus. Hallelujah. Praise him, praise him, praise him. Jesus, blessed Savior, he's worthy to be praised. Praise him, Worship him. praise him. Exalt him tonight. Praise him, praise him. Jesus, blessed Savior, he's worthy to be praised. From the rising of the sun unto the going down of the same.
and Savior, He's worthy to be praised. God is a rock, of my is a rock, of my salvation. Strong deliverer, strong deliverer. Oh, in Him will I always trust. Praise Him, oh, praise Him, praise Him, praise Him. Jesus, blessed Savior, God is the rock. He's worthy to be praised. Oh, God is a rock of my salvation, a strong deliverer, strong deliverer. Oh, in Him will I always trust. Praise the strong deliverer. Oh, in Him will I always trust. Praise Him. Jesus, my rock. We praise your wonderful. We praise your holy name, Jesus. We praise your wonderful name, God. Let your name be glorified. Let's say, let to oil the best of us. Sing a new song to Him tonight. Hallelujah. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. I worship you. We worship you. I worship you. We worship you. We praise your wonderful name, God. We give you glory, Lord. We give you all the praise. We give you all the praise. Let your name be lifted high. Let your name be exalted on high. Let your name be Jesus Christ, the rock and our strength. You are the Lord in our refuge. Mato te bebe sail over lane. Mato te fane ne eyate. Mato faibi ngai lo suafa. Let tu mamana. Let tu mamalu. Let tu pua tu pu. Mato pepe seyate. Lo mato watu alama. Oh lo mato malu. Oh lo mato papa. Pese oile tu oile pese fo. Hallelujah, you are free to sing a song to Him tonight. Sing a new song. Oh yes, Jesus. Oh yes, Father God. Jesus Christ. Yes, Lord. Oh yes, Father God. Yeah. Oh yes, Jesus. We praise you. Oh yes, Lord. Mato pepe se ya joy. Oh le puna le viola. Oh lo mato malua papa. Oh lo mato malo sia. Yes, you can restore lo mato ali. Mato pepe se ya joy. Oh yes, Father God. Oh yes, Jesus. Hallelujah. You are the Holy One of Israel. You are the Lamb of God. Oh yes, Jesus. Worship Him tonight. Japwa yatu oila watu. Oh yes, Lord. Oh yes, Father God. We worship you, oh Lord. Mato japwa yatu oilo mato watu. O lava lo mato tupu. O lo mato malu mo lo mato papa.
o oe o lo mātou ola tanga. O le puna oe o le vai ola, e mai le vavau e o atu le wha vavau. O oe a o le a lefa o le omeka, o le a matanga ma le ngata anga, e le ai se tasi e peio oe, e le ai fo i se si atua e peio oe. Wana oe lava o le atua o Israelu, o le atua o Abrahamo, Isaako ma Iakopo. O oe leo lo mātou tāpua i ai, mo mātou whamanu atu i ate oe. Mātou alalanga i ate oe lo mātou atua. We worship you, our God. You are our Lord and our King. Our Lord and our Master, we bow down and we worship you. Oh yes, Father God. Hallelujah. Tapua i oi lo atua. Tau atu le matau tia o lo atua i le afiafi nei. E le aise isi atua e peo le atua lo e tapua i ai. E to tulia te ia tule vai uma e tau e lau whaiva uma. O ia lava o le alii o alii. O le atua o atua. O le tupu o tupu. E mai le vavau e o atu le whavavau. Oh yes, Jesus. Oh yes, Father God. We worship you, O Lord. Oh Lord, your name be exalted. Your name be lifted higher, O Lord. Tapua i oi lo atua. Jesus Christ. Our Creator, our King and our Master. We worship you. Oh yes, Jesus. Worship him tonight. Is exalted in the heavens, exalted in the earth. Let's worship him. Tapua i oi lo atua. Is exalted in the heavens, exalted in the Oh yes, Jesus. Worship him. Oe le tua pai. Oe le tua mama. O le tua sili sili esi. O le na whaia le langi ma le lalo langi. O le matai sau o mea le leigo. O oi o le puna vai o le ola. Oi o le areto na luifo mai le langi. Oi o le atua e le ise ngata anga i o wasu. O le atua oe mai le vavau e o atu i whau.
mātou tāpua I atu I atu oe. Mātou whai loa lau sili. Yes, O Lord, your kingdom reigns forever. Oh yes, Jesus. Your kingdom reigns forever. Your kingdom has no end. Oh yes, Jesus. Hello, my Lord, Father God. Oi o le tua I le aise me ngata mai ai lo Jesus. O le tua fofo. Mai lava I le amatanga o le lalolangi se yo mai le te. E matautia la ufi. E sili ese oe. E ofo ngia oe lo mātou atu. O le matautia lea oe lo mātou tama. Na e taitai ia Israelu le au whaniu tau le au. Ma le afi whaniu tau le po. Ele ai seisi atua na mawhai ai e mose na ua whaaloa lolo na toto. Na vai lua ina ai le sami ma le ili titai mātutu. O oe lea le atua o lo mātou tāpua I ai. Mātou wifo atu I au luma le nei a fiafi. Mai o mātou loto, mātou te whape atu le atua. O I mātou lava o tangata e awa whare. Unworthy to come before thy presence of you, Lord. Your precious blood, Lord Jesus Christ, tore the veil and allow us to come into thy presence of you, Father. We call upon you, Lord, Abba, Father. You are our daddy. You are our Lord and our King. You are the Lord and our Master. We bow down before you. We exalt your holy name before your throne 24/7. People, they bow down and they worship you. Me o le wha ma toi ina e luas ful ma le wha. Ma le mano ni mano I lātou o lo lātou wha pa u ma lafo lātou pale. Ma lātou wha pe atu e ta tau I le ta mai ma moe na whasia. Ona tu ina atu ia ta ia le vi inga. O le wha manu o le wha ne tanga. O le poto, o le oa, o le tamau a inga ma le malos. O oe lea lo mātou atua, lo mātou tāpua ia. Father God, we bow down. From our heart we say we love you. Jesus Christ, we love you. Holy Spirit, we love you. You are our God. O oe lava o lo mātou atua. Mātou wifo atu ia te oe nei a fiafi. Whaatanga le awanoa le. Whetalai o ia I lo loto.
Aolo e iai le mamalu o le atua ne fiafi. Awana iai se me whaalave lave ia te oe. Olo e iai lumo le mamalu o le atua. We bow down before you, Lord. Oh yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. E kalesia o tato iai le mamalu o le atua ne fiafi. O lo wawanoa le te tu atu ai oi i le atua. Le ase mana o ngai lo loto. Le ase mea o e mana o ai a te ia. O lo taimi le mai ia. Yes, Lord. From faith to faith. From glory to glory. From anointing to anointing. Mātou te naunau le mamalu o e le atua. Awa nei ave se ina loa nganga pa ia mai mātou. E le se mea mātou te mawhaia pe au noa ma loa nganga. Yes, Jesus. Yes, Father God. Le almea te lea atua ia te ia. Ma e wa ia tu wha lea nganga ia te ia nia fiafi. Ta pena i lo loto e te tatalo atu i le mamalu o le atua. Le whaalinga na whailoi lana au na apostolo o wala au ia i le atua. Tātou tatalo mo tātou taitai. Le apostolo mo le whalitua le tātou tinai a la vina. O tātou mātua whaalea nganga o sui taitai o le kālesia. O le komiti whaafoe o le kālesia worldwide. O whaife au si nia umo le kālesia. A toa ma le tino o Keriso. Mana tua misionari o lo whapena. Na wala awina le tua e ngā lulua i atu nuu. Wa awina i ai la toa. Tātou te talo mo le nuu o Israelu. Mana tua fo i le tātou atu nuu na tātou o mai ai. O le avanoa lea e kālesia. A o i ai le mamalu o le tua le fiafire nei. Tātou te talo loa. Yes, Jesus. Mātou te talo le atua. I le mamalu na e whaai loa i lau au na apostolo. Wa mātou i oi i ai mo mātou talitonu i ai le atua. E moni lava e whapenana e whaia. O la mātou whanau ta inga le atua, mātou te fia wa ma ai. I le sau o lau mamalu le atua. Mātou talitonu e ala i le whaatua tua. O lau mamalu le ma whaiai o ne e fesuia ina. Le soifua o tangata e whapenana la fua i le leanga. Ai o mai ia te oe le atua. O e fo i e te suia ai tangata e whapenana le talitonu ia te oe. Ai fo i mai ia te oe le atua. O lo mamalu lena e whai loa e whapenana mātou wawa ai pia iai le fiafire nei. Ma mātou te talo ai le atua. Ia whapenana e whaia e tusa o mena e fola fola. Wai moni lava e fola fola e te whatau nuu. I oe le atua te talo e kālesia te talo. Mea wa umana whailo atu ia te oe te talo mai. Oh yes, Jesus. Mātou te talo mo mātou taitai. Lau auna apostolo. To uta ma le whaletua ia palolo. Si o mātou tina ia lavina. O mātou mātua whaalea nganga. O tui taitai o le kālesia. O le komiti whaafoi o le kālesia ho au. O auna I whaife au si ni o le kālesia. I so lewa se vaenga o le lalolanga.
Ia ia le anga le lei e lau chai inga ma lau whaunga. Ia whapenana whai loa pe lau whina ngalo le atua. E mātou langona mai ai la tau le chai inga. E mātou te ngā tau te i loa ai lau whina ngalo I so se mea. Wa e whina ngalo I ai le atua. Anga le lei tamā. Whai vāwenga o e lo mātou atua. Tu whātasia le tino kariso. E whapenana na tau le mātango whio o Yesu. Au maia tangata I lo malo. Oh yes, Jesus. Mātou manatua lo mātou atunu na mātou o mai ai. Mātou te talo ta mai le wha mai o wha penana a whia ai o mātou tangata. Wha lea o ngā ina I le suafo Yesu Keriso. Lea nganga mai e wha penana wha lea o ngā ina I le suafo Yesu. Infirmity spirit, we come against you in the name of Jesus. And we come against you and we speak to you right now. Get out of Samoa. In Jesus' name. Ia lu ese mai malungo lau whanua o Samoa, malungo o tangata Samoa. Ia wha penana, ia lau wha malo longa, ia la tau e wafia. Ato ai ma le lau ele o mātou tangata. Ia lau puipuinga ma lau leonga le atua. Talo mo mātou taitai, ia wha penana e wha tūlai taitai o Samoa. E mata tau mawa ia te oe. O e whaia lau ami o tonu. E au maia tangata I le wha o le tanga. Ia wha penana e au maia I la tau le atua. E tai Samoa I le silima tau sanga. A o alo atu Samoa I lana whainga whiwhilinga le atua. Mātou manatua, Israelu o lau nuu na e whaiwhea ngainga mai lato. O le te talo, ia lau puipuinga, ia lau leonga. Ia lau a au whaivavenga I lungo o tangata. Ia si o mio pāo Israelu, I le anga le leima le puipuinga lau o fio. Ia malu o tangata ia te oelo mātou atua. Nei fo ia tunu o mātou na nofo ai tama. Ia e wha manuia I tai o New Zealand. O lo mātou na nofo I lalo o latou pūlenga. Ia le nganga o lau o fio, musui o latou loto. Ele mana o lau nganga paia. Ina ia latou talitonu ia te oe. Whaia whai unga tonu mo le manuia o tangata anu o New Zealand. Wha manuia I lona lau ele manona te maoinga. Oh yes, Jesus. Wha manuia I lau e kalesia. Yo e lo mātou atua mātou te talitonu ia te oe. We believe in you, Father God. We trust you, Lord, that you can do greater things in your church. Oh yes, Father God, in the body of Christ, throughout the world. We pray for all missionaries, Father. La tau awinatu. Ia lo puinga lo leonga le tua. Le loto tele ma lau inga yo latu soifua. Awala vala awavala awina I latu. Oh yes, Father God. Hallelujah. Oh yes, Jesus. Glory, hallelujah. We praise you, Lord. We give you glory, Father. We thank you for the manifestation of the Holy Spirit in our life. In your church, oh Lord. Oh yes, Jesus. We praise you, Father. We praise your wonderful name. Glory be thy name. Jesus Christ. Hallelujah. Oh yes, Father God. Tu lai mai mawhaia atu. Lo wa ya chaia mai whawhitai atu I le atua. E whaia le atua. Ne peuna e vala au atua ya chaia le fiafile. Yes, Jesus. Adoration. Oh yes, Lord. And praises fills my soul. Hallelujah. I will bestow. Oh,
Hallelujah. Ia ma vi ia oe le atua mamalu. Vi ia oe le atua e paia. E paia oe mai le vavau e o ai le whaavavau. Wa oni paia e o mātou noto. E ala renga lue mai o loa nganga paia. Wa e whamanuia ai lau e kare sia malau whanau. Leo lo mātou te talo. Ia whai atu I lau a pia lau vi inga. Awa nei ia I mātou. Awa rava nei ia I mātou. Ai atu mau atu le vi inga I lau a pia. O le whamanu ma le whanetanga. Ia vi ia ai lau suafa mamalu. Ono o Yesu alalanga I le whanau pa ia le atua. Amene. Hallelujah. Hallelujah. Vi ia le atua. Tua tu fatasi au awa watu te taulanga pasi vi ia ai le atua e nei a fiap. Hallelujah. Hallelujah. Te tonu wa whamanuia oe. E ala I lau I vi atu I le atua. Ua sila le atua e lau taulanga o vi inga. O ame manongi, o mele lei wa e polosia I le atua. E le pongi sapu ponga le atua. I mea wa e foa ina. Ia tu maule vi inga ia te ia. Ne taimina nei, o lau taulanga. O fua o au ngā ruenga. O mea te ofo atu I le atua. E whamanui ai oi, whamanui ai lo wainga, o rau ngā luenga o me uma. O ame te watu I le atua. E tali sa paia I le atua me te foai. E nau le loto le atua, ia le lei le whai ngā taulanga, ma le ola foai ala na whanau. O le au whaitau I nā atu si na upu mai le whionga pa ia le atua. Mai ona sau ai lea, ia te ia o le whawhine, ma whangu al pasa. Ua iai le sua au manongi tau tele. Ua li ringi ai I lona ao, a o ta oto o ia tau mawha. Leisi fai upu. Mai uai loa e ona so'o, ona ti ngā ai leo I lātou loto. Ua lātou whapeane, se ale mea ua wha mau ai, le nā mea, leisi fai upu. Whangaka mai ngā.
ia me uma. Ia ile tua. Abatulone le tua lima le tua ominga paleleina abatu uma vai manava se malalanga se lo suapa mawalava abatu Sauniga se talo. Ai le fai le tatu te talo. Pa tai mo la fai na taulanga. Mo le atu le nganga pa tai. E lu leo e fai sui. Sunga tai te fono. Le ngā tai lea i. Sunga i pake ngai ngai. Tatu ta maa ia le ulima. Tatu tina ia e loi. Malu fai lau fai ngā luenga nei. Mo le atu ina nganga whaakitai. Tu sai malau whai ngā taulanga. O lau fuai. I ne aso, ma ne aso sā. Ia whaatuma wina pēe le atua. Lou oli te whai mea ni nei ai mo no atua. Tātu te tālo. Nga teita mā. Mā tu te ofoi nā atu. Tu pe ia o fua i o ngā luenga lau whanau. Wa mātou monmori atu i lau a whio. Te tālo i lau a whio. I e whamanuia lau a whio. O a mea ua whape nao na fua ina e lau whanau ma i mātou umalawa i nei a whia. O mea i o mātou wafo atu i lau a whio. Nau na unga o mātou loto i e whamanuia. Whamanuia i aina unga. Whamanuia i lau whanau. Ma i mātou uma wa i lalo ipole nei mana. Whamanuia lau a whio. Whamanuia i ngā luenga. Maua mai ei nei tupi. Vai na awala ngā luenga mo le anga i ruma. Leo lo mātou te talo. Ia sautua afe, ma afe au whamanuianga. E te sa mai. Tu tono rau e kālesia nei. Whamanuia whai le mātou sone. Whamanuia i sunga i whawhengai na mawhalitua. Ai le ngata i lea. So mātou usua au no po mātou wheiloai. Manisi whai o le kālesia. Whaamanuia o ele. Tua leo te talo. Whio mai o e nganga pa ia. Ia vai tino ina e lau a whio au whaamanuia.
Ia tu mawatu le inga ia te oe. Ona o Yesu. Amene ma amene. Ia le tua. Nela tatoa. Pena tasi o vaenga tau o tatu Sauniga. Ia ore i o atu ia toi whapupu atu se lima whatalofa. Pa i o tatu maftanga me fiafi. Sunga i tatu matu o whale. Sunga le uli ma whatu e loi. Te leo si whatalofa i sunga i le. Tai fono mai nilo stau lese ma whatu ia o tila. Ma se fo i o sunga i le. Fai fi au langa malato malanga ia matato umane fiafi le a ngaru atu le fai ngaluenga mo le lufi na le ne Sauniga te tarsanga atu le nganga fa mo lalo te on sai mai be te ala mai be lo fo ia ona sai mi on tato tarsu fa te seile ia le a fai se te talo ta pe nai oil ne ta fiafi le tuawa sa pena la we kalesua de la we kalesia e taksua le nei Sauniga e ora bala awa ia te o ele tua e ia on famai e Paulo e au lava na mato susue i o mato loto ai mato te le Italia tu le nei Sauniga lo ngana pa ia so ani ia i mato ina ia sue i mato ina ia i mato le ava ma le nao ma le fa'aloalo te taua mato te talia le nei Sauniga wa le Sauniga i pa ia toe familia la wofenga luenga le anga ia tu lo flufina lo tino ma lo toto Yesu Kristo ia mai so la fana o so fo Yesu amen amen Yesu I've tried so hard to hide, and though I laughed and said my life was fine without you, I was covering up the secret tears I cried. But then one day someone told me of your mercy and the love you showed on a hill called Calvary. And there you died and purchased my redemption. When you broke sin's power and set my spirit free, I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood I found pardon, and my sins are washed, they're all washed away. All my sins are washed away. No one knew how alone I was feeling, and the emptiness I've tried so hard to hide. And though I laughed and said my life was fine without you, I was covering up the secret tears I cried. But then one day someone told me of your mercy
and the love you showed on a hill for Calvary. There you died, and you purchased my redemption. When you broke sin's power and set my spirit free. I'm amazed that you love me. That you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I'm pardoned. My sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. Who am I? Tautinonga na whatukesi. Ulana tautinonga na ma eu le alofa. Ma eu le alofa o le o Yesu Keriso. Ma yo lea wa o wola ai. Ulana na tautinonga. E te loa e le matau e ona Roma. Ulana na ai tonu le tautinonga. Na tusi le apostolo. O le tautinonga nai avea mau tautinonga. Ona o le mataupu e suta se mo molko nito. O lana na ai le manangonga o Yesu i le tautinonga lea. Fa mai le tala bolo le mataupu e ono. Fa mai na tatanu fatasi au matikeriso. I le papatisonga. Lona maliu. That's his testimony. But I crucify with him. Na fasa tauro fatasi au maia. Familia, what I fought to do fatasi my for yau, Maia, that's the testimony. I ought to mata upe lua le fai upe lua sfulu le al kolose for my lola fai ungal tautinonga for my and I no longer live but Christ. For my lo matala Yesu, do this in remembrance of me. Ele wana ose Sauniga. Ele wana o se vaenga o le Sauniga. O le manaonga e fiatalia. What's your answer? For my do this in remembrance of me. Falongolongo upol fatpese mai. I'm amazed how he cares. I'm amazed how he loves. O le alofana fa mangalo ai. O le alofana se lewa ai ngai taua. E moni ese ia manava se tulo na e soifua mo wola mai ai. Ai na ua whanau mai ke riso whaia le tongi ola atua tua. Whai mai lo tala paulo. Ua suri oe o le atua. Ua suri fo i whatasi ma ke riso. So o au o lau tuangane. O oe o lau tua whawhine. Ai sea, ona o le mea na whaia Yesu. Whamela o la na manaonga. Ia whaia le mea. Ma whamana tunga. Ia te au. Ia so uma. Tau te ai ai. Ia so uma. Tau te wheinwai. Se ia o toe a fio mai. O nā wai lau au. O le whesini. O le asau tali lana request. Le asau tali. E iai lui o le olanga. E iai lui. Ai o le manai au nei mea. A o so mai lui. Ona e whaifo le ia tau. Wa ule toe o la. A o ke visto. Wa ola ia tau. Lale winga o le tala au e whaia. Wa tali atu ia Yesu. I remember what you did for me. O te mantua le mea na e whaia.
o nai lo au pa mai tala Paulo sa ia le pole na fala tai le o Yesu Christ na ia tango ile areto ile wa ia fa tai wa ia tofi wa ia tufa on so fa mai le o lo tino le wa tofia masui o to lale winga le o masui o to o le tala tu spaia o le tau i o lang sala o le oti ai oia ne ioti na ia sui oe sui ia mai la wang sala mai wa umana la to ai na ia si la o le ipu fa mai la o le ipu lea o le fianga inga fo la o tutu le ngata wa ia sui oe sui ia a ua fai ai ma le fianga inga fo i le vau oe mau ma lo tatou atua. How wonderful, how marvelous le nei nga matango le nei mena fai a Yesu Kristo. So o loa lala i le fale nei so oe o le pele ale atua o no le mena fai a Yesu Kristo. Sa pena ia ilo lotu pala autu mali falo alo se e tula ia se e tatou falo alo i ona luma sa pena lau tarisua nga le atua te le ilo pole ase tala matou te whamtala ilo le pa o le mea wai e tonu ia matou whapeatu matou talia oe ma le mea na e whaia mo i matou i le suafo le tamā le alo ma le angpaia tatou talia nei le tino ma le toto le rio Yesu Kristo. Ole mea na ia whaia wai loa ai oe loa ia o le langi. Oe soi fua mai ola i le lalo langi nei. A olo iai oe i le langi. Ona ole mea na whaia i le leo Yesu Kristo.
Wamangalo le sala le tangata. Wamangalo ona oe miso. Dasa mato na le mato fafetayatu. Awa ana le ai oe. Ile maua so mato wavanoa. Ile tama. Ai ona na ngalwe na faya. E oe lo mato faola. Wamama, wamangalo. Mataulalaya matabani ya tanwina. Wasila Belkiona. Awa oele a Kristo. Totolea ole fenenga. Wataulalaya ile tangata. Ele aise. Wamatolotoya Ele aise. Tia oe ile miringa ale au kaia ya mama ina lea suae Ila
ia. O le mātou pati lea. O le mātou whawhetai lea. O le mātou i inga lea. O mania o mātou rota. I inga ia whai lava ia te oro mātou atua. A waile lei lava oi. Na swafa Yesu wala o toi. And all saints of God say, Amen. You may be seated. Ja, mo le atu le nganga whamalo, ma le nganga whawhetai. O atu le umalo fia vi il nea fiafi. Ai le ngata ilo vi inga. Amen. Te alu fo le tau whale pe te alu ta vale. Whale pe te alu ta vale. A o sauni mai le tato o i tema leo. Tato o i tema whaipitoa lea. O nalo hei lava no mai tato Aukuso malanga mai Australia. Ia le la o mai e whai atu le lato ai tema. E a fo e ma whai ai o na e moli mawina. Le hai o la fo e ngalue le atu i Australia. Amen. Ne o whapeane na o New Zealand po Samoa. So se mea e ngalue a le atua. Amen. Tu whatasi lo au ave se patite lea e vi ai le atua. It's once again a privilege just to stand before you, acknowledge the goodness of God to all our non-Samoan speaking and all those that have been living here in New Zealand for a long, long time. You cannot understand our mother tongue, our non-Samoan speaking. Long, long time. You cannot understand our mother tongue. I will just help you with my English so that you will understand where we're at and where we're going tonight. Because tonight it's all about God. Amen? So, yeah, up to that's all. Yeah, le sunga ya lori. Ave se patele la le sunga le fai fiau. Yeah. Ave so pati vi ele tua. Yeah, Joshua and Tai. Yeah, su mai sauni e usul tanto pese pe mai ala tema. O fio te va ai atu le pa ia malo tatu e kalesia fa talo fatu. Ia le tau fai loa. Ia lo ni tangata e sir fio mai. O se whamarianga ia tea ulo malanga mai nei. Mo vai atu e to tele tangata le fia pe leli. Amen. Au te loa la lise o vanga po o anga e whauau le ngaluenga le atua. Ia po fese me o iei la tau. O mata o malanga mai Australia. E la si o mai sa o whanau. O i la tau ia na whausia tine la tau o langa whaleanganga. Amen. Le fo isu mai sunga whawhenga inga. Io mato uma nei. E le ala le toloa. Inga luenga o wala ule. Ai maau le vai. Amen. Le amato teo mai. E whai whamurianga e a wheo tau whawai vai. E o lo tūtua tulu mai nei. Malo mato o mai. E toi whamalosia lau o langa o nei le atua. O le matainga le o shapak. Ia o le awhine whaftai le atua mo le talo. Le awhine a teila. Te tūlai nunga teila. Ia o le ulumatua lea sa whai poipo le aso. Ia neva i aso. Ia Yada. Can you stand up, Yada? Ia o tamaiti ana ola atu nei na whau atu nei la tō o langa. Ia sama. Ia tūlai nunga sama, ia lisi nā so o au, la wali ia so o mai au. Ia o sapak la ma tauda ma halaivi. Ia o la tau ia lesa whau atu nei la tō o langa whana. Ia lau te whau ina la tō o langa whaleanganga. Le la whaise ai tema. E vi ai le atua le nea fiafi e o na whai o atu le se mātou pese. E vi ai le atua ave sau pati. E nea fiafi whawhirai whanau. God is good. And all the time. Amen. It is such a blessing and warm feeling to be back at our first home here in Mangere. Amen. I'd just like to firstly appreciate Pastor Leoli and beautiful Lady Eloy for giving us this beautiful opportunity to share this item. And on behalf of Pastor Siona and lovely wife Watila and our church in St. Mary's Worship Centre in Australia, we have prepared a last-minute item for you guys. Initially, this was meant to be performed at the wedding, but you know God had different plans, so here we are. So
the song you're about to hear is called Pure, and it's just talking about pure worship. Amen? So as worship center, what do? We worship. So hope you enjoy the performance, and yeah, praise God. Coming back to just me and you, just a heart song singing out of tune. I remember the simplicity, just to feel you here was everything. Stunned by your beauty, this is my offering, not for anything that I could gain, just to honor you and bring you praise, like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. There's no motive, there's no hidden catch. Here's my all and I don't want it back. Like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. Find me like a child again, full of wonder, full of innocence. Before anything got in the way, any dream or any accolade, you make it easy to bring me, not for anything that I could gain, just to honor you and bring you praise, like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. There's no motive, there's no hidden catch. Here's my all and I don't want it back. Like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. Pure thanks, pure praise, nothing in the way. My heart, my love, this is all you are. This is all you are. This is all you want. Oh Jesus, this is for you. Oh Jesus, this is only for you. And it's all about you, all about you. And it's all about
like a fragrance broken on the floor. May my worship be pure. There's no motive, there's no hidden catch. Here's my all and I don't want it back. Like a fragrance broken on the floor. Let my worship be pure. Ia, nisi na o tā lini mga waaro ia tiau, ia leo tau whaiwhanau e whailo atu. Ia wala o tiri whaitui a pepe, ia o lea la sauni use pese vi ele atua, ameni. E ova male se lau pasene lau fia fia pea utu uvae mai I le tato e kalesia. O le sunga ia Iosua, ia o le matu tapi ano le alo le whawhianga inga, ia na whawhau atu i neilo na soifanga o ne le atua, ameni. Ia male whalitua ia pepe, ia male sunga ia tai, ia se son mai ele. Ia o le pese masani, no mana o e usul pese palangi. Ia o wawa ai atu le pa ia o tato ofia, ia e whetau I alpe Samoa, le ala tau whai e usu atu pe Samoa. I ne fiafi ina I malama o le whiau, kaimi ne tau tatoa, tu mau ma e maua I le atua, amene, ia mau lau tu, lewa malu e lue le laulangi I mea uma, ia wa o te me tau tato tu mau, o pese ai, masai ne tato, ia e fia tulunga siva, ia, tala la manoa e sa mai e vi ele atua, amene, ave sa pate vi ele atua le ne fiafi. O le ngoa matau vai pese, o le three sweet messengers. 3 sweet messengers. Avasa mua, to tolu ave feau suamalie. Amene. Suamalie le faunga mai le atua. Ia, famulia le atua la fafonga le ne fiafi. E moe ya masani nai whalongo iai. Ia, lea la whafonga moe ya. Taimi le nei, sau on maua, tu mau le li I le o la tanga. Sisi le fu a manu malo I lo uanga. O le taimi le nei, sau on maua, tu mau le li I le o la tanga. Sisi le fu a manu malo I lo upanganga. E na ia oe, le alo oe o le atua. Tupu ali I oli I, mi ia oe lo alo a pese mai. E na ia oe, le alo oe o le atua. Tupu ali I oli I, mi ia oe lo alo a. No tupu oe, le tamai mamoe, le ona o yuta le alo le atua. Ma malu masili sili ese, le malo si uma. Tautino nei, ma le fama oni, tu mau le fia ma le oli. Hey, manu malo, che riso mai le oti. Ia oe, le alo oe o le atua. Tupu ali I oli, mi oe lo malo fa. Ia oe, le alo oe o le atua. Tupu ali I oli, mi ia oe lo malo fa. Mi ia oe lo malo fa. Ia oe lo malo fa. Ia oe, ia oe lo malo fa. Pamanuia tele le tua soa for Yesu. I love you.
Amen. Te tu fata se o ao. Te fatele sa pate vi ele tua. Ele le ale tua a. Amen. Fatele tua no le wa foi wa. Mol mo wina fa ma no le tua. E monia po fela vete alu ia. E alu la volte te ngale tua. E manuia la volo so fu. Amen. Ya, o mele te tu fata se o ao. Fatele le wa. Mol mo wina. Ele se pele lo le sunga al fi au yo Australia. E baba yatu. E le lava e. Taula lava lo so fu e le tua mane. Fa nga ina lola. Le original sound le o le ka ko CD le nga 2015. Still like yesterday ya o le lo fa malanga le o le tua. Tele me fia fa fta ye tole le fia. Pawal nei wanga le leile tu e whainga malanga no atu Samoa le wato e whai manuia mai le sa ele tato combine tau te no futalo ai e le whainga o whir whainga i Samoa e le ngata o le swing o le tau ka ie i sa whapeo na whea e le ma pita e ana whamaoni le tua so nila la vaenga le whiawhi whafta e toi le tato sone e sunga a pasta Solomona Fale tua ia e tele mo whai malanga. Ia maleka le isi au nihanga. Ia le sunga fo ia mati. Fale tua ia lima. Mange le bridge. Whamalo le talo. Whafta ia te o tonu whamuli. Sa to ia tu muli pangam tap top. Ia whaiva. Ia leo tato toi wheloa. Ile se sina se i Samoa. Na o whamonianga na mobo mai Samoa. Toi sa i tono na luenga maleka le isi. Tai fwe le sunga ia tau loa. Ma fale tua ia losa. Sa whapeo na whamuli atu. Tata po ya tu whainga mlang fo ya vi inga le tu me le tu fatasi o auto ya si patele la vai le tua fafte si li la tato filo ya le so ya passion vala ma fa tu ya oti ya mala ma Australia ni se famo mo fa now fafte li fa so le tu mo na out ta mo na all of it tato fila ilumono ai leo tuanu mai fulfulanga lai tia lea tonu sai mai a tato maftanga tama ya olela malolo tato saru olele ya oa se mesitasi ya lona winga fa mo mai foi lumone tato me ya outfi inga foi ile tua mai le so fu ata ya se to tu le so lu ya le la fa normal tato au nga me tama tato prayer groups masania ila so for ia faithful online o fe lava se vai ngam fai on tato tu fatas no atule ile neva ya so le stofi fa mole males foi wala fa pe ona fe le maftanga tina o onga fa pitoa ia mo tina la fa pe ona fai tono le tato ofisa yo tau mai la stofi male se forile o le ya so nei le fitu le fiafi ele ngata fa mna tu foi e fa yema tato la offering e tasi al tato taulanga faile mo tato ngalu ngal tausanga e lan fa mna tu tua ile to fa pia me tu ta wana wo e pe ta fa mtalat pa wala me ai na wo e si le fie we fo lolot e tato fa mo fa fie fa me se mele ele ngata fa me se mele asi me wo tu ele tu lolot amen 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 Selma nga yala amen. Tai ile tu ile amen le fiaf. Bi taule una imela amen. Ya fa tai ile tu enga due ale tu atu ya te oi amen. Sau no eta to faila wala fa pena ile fiaf. Mai la stofi mai la sfreile o no winga o tato practice al to palangi mai le fa le kalesia samo. Ya la tati ya tu la stona e fe mai na me. Ya fa tai ile tu ono na lofa sai tu foi leva vai atu le foa anga mai lupe fa le kalesia le sunga ya apelu po a se pate vi ai le tu le ya lupe fa le atu male mai le so mai ya a se fa mun yanga ya ita tau ai sa le au na fa winga le tu al mele fa tai le tu ila finga lo nga fa pe ona fa ngaina ya
O ne fia ia tapena lo loto mo le upo le atua. E le mawhaina manuia lo loto. Pe a whape le te talai o lo loto. E le te talai le atua lo loto. When God comes, He's a very gentle God. He doesn't want to force himself into your life. Because Revelation 3:20 says, I stand at the door and knock. That's how God is. He's a gentleman. He never forces himself. He just stands there. Sad to say, many, God is still knocking at their door. Trying so hard in ways and means so that the hardened heart of man will open up to the living word of God. But nothing will change. Nothing will bring good results but to open up our hearts to what God has in store for each and every one of us. And we need God to move. Not only in the church, but to our everyday life. And through the word of God, God will help you to move from where you are to the next level of expectancy of what God can do in your life. Because God is real. And therefore, it's an honor and a privilege just to let you know that. Not only that, ole tamafana ole kalesia. Fefe au tausi kalesia ile state sini Australia. Au ia foltete fono tono state New South Wales. Anga mela ua mo famo mo ni sel fana mo tina ya otil. Ole utato mafuta no le ngale yo leto. Almelia, can we be all upstanding? Close your eyes. Get ready for the word of God as the team will just sing with us. Just close your eyes or raise your hands. Expect God to move. He will talk to you. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. Hallelujah. God, we believe. Yes, Lord. Yes, we can see. Hallelujah. We will. Wonders are still what you do. Bodies are still being raised. Oh, Father, we ask. Giants are still being slain. God, we believe. Yes, we can see. Yeah. Wonders are still what you do. We are here for Hallelujah, we're here. you. Lord, we're here Come and do to hear your word what you and ask of you. set our hearts on you. Yes, Father, we ask. Come and do what you do. We need a move. We need a move. Move forward tonight. Move through your spirit. And Bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe it. hallelujah. Yes, we can see Yeah. that. Wonders are still what you do. We are here for you. Come and do
Lift up your hands and worship Him. Oh, yes, Lord. Come on. Take this moment to open yourself and worship Jesus. Say something to Jesus. Say something to the Lord. Oh, Rababa Sikede no Roma Sikede. Siato au ya teia. Talatulo loto ya teia. Allow the presence of God to fill yourself, fill your mind, fill your heart, fill your whole being. Oh, hallelujah. 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 Holy Spirit, we acknowledge your presence and we welcome you. It's a seed of fear tangata in a fiafi. It's a seed of fear tangata maltulanga lo iai. You know each and every one of us and the situation and the circumstances that they are going through. Lord, right now, I ask you, Lord, that let your Holy Spirit will continue to move in the hearts of your people. Some of them, they need healing. Holy Spirit, you are the Spirit that brings healing into the lives of your people. Some people, they need breakthrough. Some people, they need restorations and peace and joy. Come and do it in the lives of your people. Come and do the things that no man can do. But only you, Lord. Only you, Holy Spirit. Through your power and your anointing. For the glory of Jesus. Wai fo se tase fia mo miela fa le tanga. E fa pena e pa I mai feta la ye le ne fiafi. Amanu le tua na yo mato fa le nga. Amanu la o fanga luenga o mato wala Aukuso au na te tono lo malo. Ai mai so la o kalesia. Wo mai la wo fio le ne fiafi. And we honor you and worship you and give you glory. Ona lo swafe so valawa tu ne la langa no le tua. Amen. Amen. God is good to us. Amen. It's a privilege and honor to stand before you. Greetings to our spiritual parents. Our senior pastor Leuli and Faletua Eloi. Amen. Atalofa fo ia ila uso au ona sunga ya Pastor Mona, ya Pastor Mati, ya sunga ya Pastor Apelu, ya masifo ia le sunga fa fanga ngene vole mawono na no swafa. Atalofa tu swafa malo su kevisu. Christians to senior pastors tonight. Pastor Solmona, Mati, Apelu. And all of you who are here today, tonight. Amen. Amen. Yeah, we thank you for your prayers and your support for us. Amen. I believe you continually pray for us. That's why we know the presence of the Lord is with us at where we work. But it is a pleasure to be with us
with you tonight, our Always family. good to be home. Amen. E se le fia pe tātou mga futa So whatas. taimi lava ngai mai nei. Ia iai lava se fifianga. Ia ua o mai fo e se tātou ainga. Amen. It is a pleasure to see you all fellowship together with you. Ia e siri le whawhiwhiaina loto. Ia lo wawai o lo mawar so I whomanuia na tātou mātua whareanganga. And it's great of all we see our spiritual parents have a good health. Amen. Amen. Si fianga fo I wawai atu tō tele o tātou whanau. O mātutua. Yeah, and also our children, they growing up. O whaungaina e rea tua I lono whilengalu. We can see them growing up and they are working the work of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Ia o whawhitai fo rea tua toi o mai nei I New Zealand. Ia toi mone mo wina wa. Te les winga fo o si tātou atunu nei. Thank God we're coming here again in New Zealand. We can see a change, big change in here in New Zealand. Vi ia ina tua. Amen. So praise God. Ia whaatalofa fo inisio le mātou ekalesia sa mātou whaimaranga mai. I nei e fiafi so afa manu malo su ke viso te loa lai tōtu fia ta whao. Ia o maila wa tōtu tapua I le tua. Amen. Yeah, greetings to all members of our church that we came together. I believe that you want to have a vacation, but it's a good time to be with you tonight. Vi ia le tua. Amen. Amen. You know, o au. Ele whaingo fia no la unga au lo iei le te mao le whale. It is hard for me to preach while our spiritual father is here. Amen. Amen. Ia e fia lana ona ua ia whaatanga ia tau. O te tūlai. Amen. But I'm happy because he approved me to stand before the pulpit. Ia la ngona I le loto wha maulalo, ma le loto wha whitai le tua. Humble to stand before you to honor and to serve the Lord Ono lea wanoa ua ia au maia. for the opportunity that he gave for me Whapenau na tūlai whaasola upo le tua. to share the word of God for all of Amen. us. Ia, o le afiafi nei, o te whita le noi se mea o le tua e le nganga o le tua lo loto. I want to share something that the Lord planted into my heart. Ia, o se upo te whaalongo so I lava. You always hear this word, Au te leilo ia te oe po e whaataunuina, po e whaia. but I don't know whether you do it or practice it. Amen. Whamai Solomona o le upo le tua o se mea pito siri ni tāua. Pastor Solomon said the word of God is so important in our life. Amen. Solomon said the word of God is a treasure. O le upo le tua o le tamau a inga lea. Amen. I le whiawhi nei, o te whita le noi a te oe le mata upo le whatuatua. I want to share with you the word of God about faith. Amen. Amen. O no le whatuatua, e te whaia I mea te tele le mawhaina e whaia. You can do greater things by faith. E mawhai ona ie le mawhaia te oe. You have the ability to do it. E mawhai ona ie le loia te oe. You also have the knowledge to do it. A ie le me ngata ai. But there's a limit. A o le atua, But your God, a e whatuatua I ai. if you believe in Nga him, te ave o le me ngata I lo I loa. he will take you I to le where me sili atu na I loa I le atua mo you oe. can see greater things that God already Le prepared. lopo I le whiawhi nei. I don't know why you are Wa here le manga e tonight. manga e whaise mea whainga ka. God wants you to do that thing. A wale mawhaina e whaia. But you didn't do it O ngai ki kilo le mea ngai lo lima. because you're looking at E what te you tilo have. tilo lo ainga. You're looking at your E te tilo family. tilo lo sio manga. You're looking at your E te tilo surroundings. tilo le sio manga o New Zealand. You're looking at the O environment tele of ngā New luenga o Zealand. te tipi. O tele ngā luenga o te tipi. So many people O being tele redundant. benefiti o te tipi. So many works that. Amen. Amen. Ai o lo iai le tua. But if you with God, O ia o le tua na te mawhaia o mea umalava. He is the one who can enable you to do anything. So ala tusi ni matai o mta upa sifuluiva fa upa lusu mo le ono. Matthew chapter 19, Era foi tau wina fa Samuel matai o sumo le iva lusu mo le ono. Ona sila atu ai leo Yesu. Ua whape atu ia te ila tau. E le mawhaia tangata le nei mea. Ai mawhaia mea uma e le atua. Jesus looked at them intently and said, humanly speaking, it is impossible, but with God, everything is possible. Amen. Amen. Tele mea tātou te le mawhaia. There are so many things that we can't do it. A o mea tātou te le mawhaia. But those things that E we can't do, mawhaia le tuona whaia. God can do it E ala ia te oe. because of you. Amen. Amen. Le ala whai mai whai talainga Yesu. This is what Jesus said. E le mawhaia e tangata le nei mea.
People cannot do Ai it, mawhaia mea uma e le tua. but God can do everything. Nofo mai tango e faulo manatu. E tusa ma le upo le tua. If you can imagine, how can you think about the word of O le God? mele mawhaia tangata. People cannot do it, Ai mawhaia e le tua. but God Amen. can do it. Amen. Amen. Mareko sfulu fai upo lusu man fitu. Le la fai tau fa Samoa. Au papel fo mola tu Samoa ia. Mana ia lo fai tau fo fa tasi ma. La fai tau ia. Au sila atu Yesu ia te ila tau. Ua whape atu. E le mawhaia tangata. Na o le atua. Awa e mawhaia mea uma e le atua. Jesus looked at them intently and said, humanly speaking, it is impossible, but not with God. Everything is possible with God. Amen. O le ka mawhaia e avatu le ata o le atua ia te oe. O lo whaamatala mai e tuspa ia. I want to picture the image of God, what the Bible is saying about it. Awa o mea uma te whaia leo langa nei. But everything you do in E life fua le me te tonu iai. depend on what you E believe, fua le me te iloa. depend on what you know, E fua le mea o lai te masani ai. based on how you do it. Amen. O le alai whaamatala mai Iesu. O le atua. E iai lo na mawhai. But Jesus said God has ability, E iai le mawhai o le atua. God has the E ability mawhai ona ia whaia me le mawhai e tangata o na whai. that He can do anything that a man cannot do. Amen. Po le alawa tūlanga o lo e iai. Whatever situation you, Pe iai sau tupe. whether you have Pe le money, iai sau tupe. with no Po money, le ala tūlanga o lo iai lau tangata. whatever way you are E facing, mawhaia e le atua. God can do O it. na whaia se mea ia te oe. God can do anything through you Awa o le atua. because E God, iai lo na matautia. because He E is so iai lo na great. mawhai. He has the ability. Amen. Amen. E leo se atua nga o mea la ikinga ki whaia. God is not a God that can do small things. Ke lo me whaia le atua. E te lo me whaia le atua. Do you know what God can do? O me le mawhaia tangata o na whaia. Things that a man cannot Ai do. manga ola le atua e ke whaia me e ke mawhaia e whaia. But God wants you to do. Amen. E le sau le kua whaia me ke mawhai o na e whaia. God wants you to do things O le me that ke you mawhai o e whaia. may you cannot, things O that le you mea cannot ke do. whaia. That is what A me God le wants you mawhaia to do. e le mawhaia oe. Things that you cannot E do, mawhaia e le atua. but God can Amen. do it. Amen. Hallelujah. Luka mua mua whai ua tosu marfitu. Le la whai tau wha Samoa. Awa e le ai lava se me tasi. E le mawhaia e le atua. Luka mtau mua mua tosu marfitu. Awa e le ai lava se me tasi e le mawhaia e le atua. Nothing is impossible to God. Anything He can do it. No vinga, so se mea lava. Anything, So se me te nau nau iai. anything that you E te desire, manao of, iai. you want it. A e tali tonu i le atua. When you believe E in God, mawhai ono e whaia. you can do E it. whaia e le atua ia te oe. Because God can do it for Awa you. langa o le tala tuspa ia. Because that is the word of God says. Amen. Po le ala whainga tau le mea. Whatever situation, E what mawhaia e difficult, le atua. but God can do A e it. kari kongo e mawhaia e le atua. If you believe God E can do whaia e it, le atua ia te oe. God will do it for A e you. le kari kongo e le whaia e le atua. But if you don't E le believe whaia it, e le atua ia te God will oe. never do it for you. Amen. Amen. O le malo le atua. The kingdom O le of malo God tangata e savavali i le whatua tua. is the kingdom for people that Amen. walk in faith. Pa mai le Roma mua whai upa sumar fitu. Romans chapter 1 verse 17. O le tangata ami o tonu. The righteous man E ola live i le whatua tua. by faith. Amen. Amen. Nono vinga, o lowo langa yaso fai so. Your life every day, E te savali le whatua tua. you have to walk by faith. E te savali le whatua You tua. have to walk by E ke lo faith. vaaya kuise mea. You can't see Ke lo those lango things. wainga le tua. You can't hear Ai God, ke kari kongu le upo le tua. but you believe the E word of God. mawhaia le tua. That God O can ngā do it. whaia ia te oe. Can do it for your life. Amen. Amen. Hallelujah. Ave se pati le tua ne afiafi. Give a hand for the Lord tonight. Luka sumal valu lu sumal fitu. Ua fetala ia tu ia. O mea e le mawhaia e tangata. E mawhaia e le tua.
Things that a man cannot do it, God can do it. Ole e pio laku le introduction so le launga. Inga ia faulo whaatuatua. I want to build up your faith based on the word of God as you hear tonight. So you can believe those hard things in your life. Amen. According to Hebrews chapter 11, verse 6. Without faith, God will never please. Without faith, it is impossible with God to please you. Because whoever comes to God shall believe that God is still alive. It is Him. He will reward. He will reward you accordingly. Those who seek Him with all their hearts. Amen. 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 Whoever come to God shall believe. Father God, I believe. I believe. Amen. Mark chapter 4. There is a parable that Jesus spoke about the man who sowed the seed. He sowed the seed. It was dropped on the roadside. On the road, when the sun comes, the ground will be solid. Amen. Amen. When it is rain, you'll see the floods all over. Amen. But this is how Jesus talked about it. The heart of the man. Jesus said, when that seed dropped on the road, then Satan came and he took it away. Amen. Don't let Satan to take away the word of God from you tonight. Satan will never bring a demon, but he will come to take away the word of God that was so in your heart. Why? Because Satan knew the word of God. There is an ability in the word. He can change you. That word you believe, then God will do greater things in your life. Amen. 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 You know the custom of the Hebrew people, they believe when the children from the young until the age of 14, they were taught by the Torah, from the book of the law of Moses, to build up their faith and their belief in God before they go into the world to educate themselves. That's where Daniel, Shadrach, Abednego, these people, they came as captives in the nations of Babylon. Nebuchadnezzar wants to touch them about the way of Babylon, to change their belief, to change the way they see God, from the God of Israel to the God of Babylon. But you know what? Nebuchadnezzar never changed the belief of these people. Why? Because they believe in their God. Their God can do greater things in their life. Amen. 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 Tonight when you leave this place, you shall believe whatever is hard in your life, God can do it for you. Amen. Amen. Give a clap to God for tonight.
That is the faith where you can believe for hard or difficult things. O foi pula se mai o lo e mawai. Even if you have sickness, O tele tangata te talo ia te oi. so many people pray on you Ai le o malololo mai. and you're still sick. No vinga te tawana e te tonu le upo le tua. You need to believe the E word of tupu ai God lo whātua tua. so you can grow in faith. Amen. Amen. Wha mai e tupu whātua tua ile. Faith grow when you hear the word of E le tau God. longo ile. A fionga le tua. Amen. Amen. No vinga. O le tupu le ua e ioi. It is grow because when you say Ua e yes, ioi whātasi ma le upo le tua. you say yes according to the E word le of ngalo God. whalongo. When you hear it, E te ioi. you agree E with it. tupu ai lo te tonu. And that's where you O ngā live sauro le close. whātua tua. Then faith comes. Whātua tua la lea. That E ke faith kari kongo i le tua. that you E can ma believe whai e in le tua God. me te tele. God can do greater things in your life. Amen. 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 Pari ka kau ka wa whai e le kuse me ke le iau. Say to the person next to you, did God do Ora any greater whiawhi e a things in your makai life? ka kong. You start Amen. believing tonight. Amen. Amen. Hallelujah. Me longa lua o le whātua tua e. Ave ese le maunga. Faith move mountains. Amen. Amen. Matai e sumar fitu vai upo e lua sifuru. Mark 17 verse Nela 20. whajau. Ona whetalai atua i leo Yesu ia te ila tau. Ona olo o tau le whātua tua. A wai moni o te whai atu ia te o tau. A whai e tusalo o tau whātua tua ma le fuor sinapi. E whai atu o tau le nei maunga. Alu atu ia oe i le la mea. Ona alu atu ai lea. E le ai fo i se mea tau te le ma whaia. You don't have enough faith. Jesus told them, I tell you the truth. If you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible. Amen. Amen. O le tele o kako whawhika au le ma whai tupe ona whawhoia. We have so many problems, the money cannot resolve it. Amen. Amen. O le tupe o le tali o mea uma. Money is not the answer for O everything. le atua o le tali o mea uma. God is the answer of Pe iai au everything. tupe. Even if you Pe have le ai money, sau tupe. no E ma money, whai e le kuanga savlo whawhita au. but God can E resolve ma your whai e issue. le tio le tali a te oe. God can answer to O your whea prayer. lava tu langa lo e iai. Whatever E situation ma you whai have, e le tua. God can do it. Ai se a. Why? E iai le ma whai o le tua. Because God has O the le bele ngā ability. ringa ka ua le tua o le tua. That's why A wa God will unga uia come. iai le ma whai lea. Because only Ka Him te has the whai mea uma e ability. whina ngalo Can do iai. anything He Au can mea do. uma na te whai. What everything E He kusa does malana upu. is based according to the Amen. Word of God. Mele ka ua i lea. Le tau whai tau o tātou lea. I le upu o le tua. That's why it's so important to read the Word of God. Amen. Amen. Pele ai sau kupe. If you have no Ala money, i le upu o le tua. but you have the Word of God. Amen. Amen. Hallelujah. Lala me ke whaia. So E what- ka kau kala i le upu. You shall speak the I la Word, wako kupe. then you have the money. O ngā whaia le upu o le tua. Then the Word of God Le do it melo e talo noa ai. according to what I you la wako say. kupe. Then the money. Amen. 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 Se whaia lea. O lea kua e iei longa ma whai. Our God has the ability, Ia ke ma whai e so se mea lava. can do anything. Amen. Amen. Hallelujah. Mai Hallelujah. ai ai so whātua tua. If you have faith A bei o le fuor sinapi. like a mustard seed, Ia ai alula i le shop. E ke vai mo o le master sauce foi lene a. if you go at the shop, Le you can see that. le seed ko ko ska mai mea. It's very tiny thing. Amen. Amen. No minga e ka kau o nga Yesu whātua tua. You must have a faith Alu like wako that. kuanga. That E ke faith, maua mai le upo le tua. you can find it from Inga the wa Word e of whai God. kau ai. When you read the Ave Word, yelo kaimi. spend your Ka kalo time, ai. pray Tali on, tonu ai. believe it, Ona tupu lo whātua tua le. your faith grow. Amen. Amen. E mo mia le tupu lo whātua tua. You need to grow in faith. O lo tātou ola i atunuu e iei o lātou whainga e whai ei o lātou me umalama. They have system. We are living in a country, they have their own way to do things. They Amen. have systems. Hallelujah. But their system sometimes is too complicated. I mean, against the word of God. O lato awala ese whawhaingai ale tusa male upo le tua. Amen. But when you walk by faith, A ese valid whatua tua, things will change. e swinga. Amen. Amen. Some of the great men of God,
Au auna le tua, They say faith, whātua tua, it's a currency of the kingdom. o le au wala le o le malo le tua. Amen. Amen. Hallelujah. So, Pereira, if you don't have, even if you don't have money A papele sau tupe, as a physical currency, pele ai foi se tamau ai but le at least you have the word ai le upo le tua, and faith. whātua tua, It's a currency of the kingdom of God. o le mautino ina le ata o le malo le tua. Hallelujah. Amen. I was a party le tua le fia. Amen. Melon tolu on fatio tua. E te te tolu ai. Tu sape ke le over aya kusemea. Faith will bring the belief even though you can't see it. Amen. Amen. Faith to step in and take the risk. O le whātua tua le te oso ai te tonu mai Amen. whapenana tau aveina mea whaingata. Tara te malole ya Noah. Story about Noah. Fai le tua ya le faule va. Told him to go and build the ark. Le loe ngoa fa mai saule lolo. God told him the flood will come. Kakulo umana tala. You know the story. Ai ngau ska i kamalo. But Noah E obeyed. ui lava ele va aise kimu. Though he can't see the E rain, va aise vai. he can't see the Ai water. kari kongu le upuna fetalai ai le. But he believed according to the word God Ngoa spoke to him. faule va. Go and build the Ia ark all ai oi. so you can be alive Molo ainga. and your family. Awal a ho o mai le lolo. Because the flood is coming. La mele tupu. What is happening? Inga ua fai ele tua. When God do I it longa lava taimi. by his own O ke time, ia ngor fa longa kunga wa. Wa ai atua kimu mai. Noah was surprised when the rain Amen. came. Amen. Ina e ele taimi mana ole tua ia e fai se mea. God wants you to do E something kosa peke le va ai atu se even mea. though you can't see it. Ai onga le so fa kokua. Because you have no E faith, lege fa mai le ai. then you will say no. Not for me. Hello, au. Then they will give up. Yeah, if I give up, well, yeah. Then you become an unbelievers. You're not very much tangata le Ale ke tangata. sa wale loku. I like it so. Ole ke fai ke fia fia le ni. You always come to Ai ke church, le kari kongu. but you are not believing. Amen. Amen. Ko fia ka ko le kongu I le kari ngokulu upu ala ke. Ah. I can see so many of you. It looks like you're not believing. Amen. Amen. Ke lo e anu e whakai ka. Go and practice. Ma nei e tala te wha. E ke walo loko tala le sunga le whawhenga te wha. Ngai whai so. I still keep the fast word. The word works. E ngā lue, e moni le upu. Amen. E moni. If you want a Bible result, Ai whea wawa ai le taunu unga le upu o le atua. then let the word works. Ia, whaatanga le upu e ngā lue. Amen. 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 Ja, Oscar Levo, it is a me fingo, vier fingo, mele lok. Living in Australia is not good. It's not easy to start a church. It is fingo, vier le movie Australia. It's not easy to move in It was Australia. too comfortable to be around here. Oh, fia wale lei fo no fo New Zealand. We have a good relationship. Yeah, wale lei We mafutanga. love New Zealand. Yeah, fia ya te auto. Amen. But ingo fai mai le tua matio. But when God spoke to us, we have to go. Then we have to go. Mata woi lea. Go with nothing. We o le ai masemea. Nothing. Le ai semea. The only thing that we take with us Pa wale mena mata wo mato is God. o le atua. Amen. Amen. Now le kua, Just God. from that day Ai le aso lea. up to now, E o mele taimile nei. it's all history. Yeah. Aisha, ole tua wele for you. Well, ole God did it for everything for us. Amen. Amen. Me pole ke kong ik fa pe fu. Fia fa kawa so fale. You want to buy a house. Amen. Ki kilo ki okupe. You look at your Ki money. kilo ki la ugaruenga. You look at your Ki job. kilo ko lo sisio manga. Look at your surrounding. Wa ile ke kong ke fa fa kawa. You can't believe it that you can buy the house. Kelo e. Awa longe e ko kong ki menga fa kulanga fale. Ai ka kong lo upore tua. Disconnect yourself from there. Ole ale but mele believe ma the fa word of tangata. God. Whatever you E can ma do it, fa ye tua. God can do it. Amen. 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 Ai ka mo lo Mose. What about Ina ua Moses? fa ngau mai Mose. When Moses Wa was fai de born, tula fono ai kupito. there was a rule in A Egypt. fa nau Mose tama. Any man E o comes, fusioki. they have to kill him. Ia o fa nau mai lo Mose. When Moses Na born, nai lo no tina.
Tau Her si mom. whare lei a te ia. Hide him. Ina wo o And te nurture ia him. ma tu ai tama. When he was grown O le up, ma whai a koe ngainga. the mom will no longer hide him. Ka ngololo ma tua whai le ako le ka ko le ako kome. Then the mom put him in the basket. Amen. Amen. Malona ma fau. With her belief, Pe wha pe whea o na o iai ia le tūlanga iei mose. don't know how Moses will be. A o le atua iei lo na ma whai. But God has the Pe ia la ability ve ina i mose. to prevent A wana i loe Moses. le atua. Because God Na knows ke whai ale mea matau tia. he will do greater things E ala ia mose. through Moses. Ke loe ngā lang wha o la inga oe. You know the reason why Mai you were loe born le again? atua. Because Ka God kari knew, kongu le atua. God E ma believed it, whai o na ia wha o ngā ina oe. God E can wha i use loa you i lo na mana matau tia. to manifest Amen. his power. E le o ngā o kākou. Not because of Ai o ngā le us, atua. because of Ko God lona vi inga. and his Mo ia glory. lava. Through Inga ia i him, loe tangata. so people O can le see atua le kau ke kari kongu the e. God that we O le believe, atua na te mawhaia o mea uma he lava. can do all things. Amen. Amen. Enga ai halu ngā luenga. When you go to your job, E malolo whata. you have to go, you know, O le kangaka whatua tua. that is a faith. Aisia, o lo watua. Because your Na ke God mawhaia mea uma can lava. do anything. Amen. Amen. La lava me kia ngā iai. Wherever you go, Ke halu malo kai kongu. go with O your le belief. atua. Your O God, lo ia te oe. you have E God with you, mawhaia o na whaia o mea uma lava. can do everything in your Amen. life. Amen. Awa se pati le atua le nefia. Give a hand for the Lord tonight. Le la uma. Filipe tolu, whai upa tolu whamai. A wā o le au perto me ina I tātou. O e au au nei le atua ma le loto. Ma mita ia ke viso Yesu. Ai le whātua tua I la le tino. For we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort. Amen. Amen. I ka ko loa, I ka ko ke whātua tua I le atua, ai le o mea le tino. We have to have faith in God, not earthly things. A whamanuia mai le atua I a tātou. When God bless us, Whai e le atua me te tele I a tātou. God do E greater things. tino mai o mea le tino. The Ai manifestation ka of ko the ke le things, whātua tua ai. but we're not E tu believing that. mau alo ka ko whako kua I le atua. We have stayed Ke firm in our kele faith o to kupe God. la wako. Even if you have so Kele much o money kupe la bank account. in the bank Le account, leila o ngā luenga. you have a good Awa job, ke whalango lango I mea ngā. don't rely Ia e on those whalango things. lango pe le atua. You have to keep your Ia rely e on God. whalango lango I le atua. Rely unto God. Ai se a, Why? e le ku mau mea ngā. Because those things A o are le fade atua away. e tu mau. Only O God will ana stand navi. alone. O le aso. Yesterday, today, Mātai au. and forever. Amen. Amen. Ke lole le leinga o le atua. That is the E goodness le of makau God. kia I le atua. That is Ele why our sui God so is so o kala. great. He is so E le great. sui songa mawhau vau. He never changes E his le o ia o mind. stangata. He's not a A man, o ia o le atua. but he is God. A promisi le atua. When he E promised, whai e le atua. he will fulfill. Amen. Amen. Ma mai o ia o le atua. O ana navi. He's the God O of langa kala yesterday, whai a ngavi. from O langa yesterday. kala whai ngei. Whatever I O say langa kala today, whai kai au. he ever say E today, kukusa. tomorrow, it's still the Ale ko same. kongo le upo le atua. It is in the word O of ka God. whenga kuri mai sa angeru. But this is what the A Lord pe mai le says. atua. Se koe sui a kuale kusilo e soku. God never say that to change that. E rei whaia. O le keimianga uma inga kuwhakasi. When the book was all pined together, Mai lo matala tu spaia. then the word of God Tu says, spaia uma lava. oh, the word of O mai le God, ngango le atua. from the Spirit of E a God, ngai e. E a o ai. it is sufficient E a o ai. to A discipline poto ai tātou. I le amio tonu. through righteousness. Amen. Tā pēnei nei tātou. O le Prepare whanau le us, atua. the children of O au God, auna le atua. the servants of Mo God, ngā luenga le lei uma. for every good work E wala ui nei tātou. that God calls us Ele to atua. do by God. Amene. Amen. Whalango lango I le atua. Rely unto Le ke le God. wa aia kuse mea. Though you can't see Whalango it, lango I ai. depend on Him. Amene. Amen. Hallelujah. Aisa, o le atua e elo na mawhai. Because God has the Na ke ability, mawhai ei o na whai le mea. can do all E le things. mawhai e tātou. The man cannot do it. Amene. Amen. Ia e alu le fiafi nei. When you leave tonight, Wa pese lo manatu. you have that thinking, Wa pese lo mawhau. your mind Wa sing, pese lo loto. your heart sing. O le atua, na God te mawhaia, can o do mea umalava. everything. Amene. Amen. Amene. Amen. Amene. E ke ala I fortai au. When you wake up in the E ke morning, whaalongo ako e tinalo vai. you feel that your A o lo legs, te tununga. but your O lo belief watua. your Na te God mawhaia. can O na do whaia. O mea umalava. everything.
Amen. Hallelujah. Mena no fa, o le fa tutua e au ona tofo ina. Your faith has to be tested. Amen. Jakob mta upe mo fa upe lua se o fa mai. O usoi o to manatu o le me fia tele ai. Pe a mau o to fonga se ese. Ina o to wiloa o tofo ina o lo o to fa tutua. E tupu ai no sai. Ai a to nga luenga no sai. Ina ia ato to ai ma ia sao ona le. Ai o to ia le ai se me tasi e mativa ai. Amen. Amen. Pastor Ben's going to read from the English verses. James chapter 1, verse 2, 3, and 4. This letter is from James, a slave of God and of the Lord Jesus Christ. I am writing to the 12 tribes, Jewish believers scattered abroad. Greetings, dear brothers and sisters. When troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Amen. Your faith has to be tested. Amen. Your faith has to be tested. Of where you believe is. Amen. Amen. Whether Whether you have faith in your money, your word, where you believe in your prison, or you believe in your God. Amen. Amen. Okay, At the time of the offering, that is not the time to start giving. God tested you at your home before you come. Amen. Amen. When you come here, when you hear the encouragement from the word, that will confirm what you hear from home. Then you put your patience. Amen. Because you know your faith has to be tested. Amen. Amen. Jesus and his disciples, when Jesus have a sleep, but these disciples enjoy the time. The hurricanes come. They were shaken. Almost sick. These people, they go and wake up Jesus. Jesus came and said, peace. Then the sea calmed down. The word of God says, these people were so marvelous. Who is him? Have the authority. Say to the wind to stop and then stop it. And then Jesus said, this are faithful generation. Amen. Amen. There is a time that your faith will be tested. The word of God says, we come from faith to faith. From faith to faith. That means your faith has to grow. From another step to another step to another step, because you rely on God and you believe in the word of God. Amen. 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 Don't waste your time. Spend some time to the word of God. Because that's where your faith grows. Amen. Your faith grows when you read the word of God. Ya fa ngata fa upo lusu marfa lusu mareono al fa tau ia o soe sala nga pe a fa mai se tasi wa ya te ia fa tutua ai le ya te ia nga luenga e ma fai e fa tutua na fa ola ya te ia a fai wale ofu se uso posto fine wale ai fo sana me ai ile aso male aso a fa ya tu so o to ya la to ina o ia o to manuia ia ma fa fana ma ia ma ona a wale fo ya tu ya te la toni me te tau de tino se alo naunga
E whape foi whātua. Pe a whai e le inga luenga. E mate lavo ia. Ina ua na o ia. Ai a whai mai se tasi. O ia te oile whātua. O ia te au fo ngā luenga. Ia ina whaali mai ia te au lau whātua. Ia ngā luenga. O te whaali fo ia te oile whātua. Ia ngā luenga. Ua e te tonu e te o tasi lava le tua. Ua le lei lava lea. Ua te tonu fo i te moni. Ma lātou te mū. Le tangata wale ai. E te lefi e lo ea. Ua mate lava le whātua. Pe ale ai ni ngā luenga. E le ita ua mea tonu wina ea lo tātou ta mau apura amo i ngā luenga. Ina ua avatu e ia o isa akolo nā tali. I lungo le whatawhai taulanga. E te leilo ea. Na ngā lue whatasi le whātua maana ngā luenga. O ngā luenga fo i wa ato ato ai le whātua. Sa tau nu ua i fo i le tusi ua whape mai. Na whātua apura amo i le tua. O na ta ua i le ia te ia e whai mai meo tonu. Sa ta ua fo i o ia. O le ua le tua. O le nei. O tau i loa. Ua ta ua meo tonu wina le tangata i ngā luenga. Ai le na o le whātua. Amen. Amen. Ke roa ama whainga whaakingo inga me te tele te tono malo le tua. O kako lolea. E ko okele ka ngaka whātua o loi ko kongo le malo le tua. Amen. 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 A whaia le tua se me te tele tono lo ainga. When God put greater things in your family, o oiro tangata whātua. that it tells us you are the faith. Amen. You have the faith. E whaakingo lo whātua. You can practice your faith I launga ruenga i whai. according to what you're doing. Amen. Ai fua i le tua. When you give to the Lord, Kongo i le tua fa mai fetalainga Yesu. Jesus said, Ia fua i atu. when you give, Ona toe fua i mai le. it shall be given back to you. Amen. Amen. Fa mai lo lomi lalo. You will press down, E solo tua. shaken together. Amen. E kau kia. E ka kau ona. Ona e tari tonu. O a mea umake whai. I ka te kongu lau pua le tua. You have to believe according to the word of God. Amen. Amen. Hallelujah. Like I said, a tele me whai ko kongu e le tua I se me ko kongu se ekalesia. E tau mai ai, ko kele o ka ngaka whātua. When God put greater things in the church, that Amen. means there are so many people have faith in God in the church. Ia vea o sa ngata whātua le fiafine. You must be Koe called a man of whaamautūro faith ta in the ngata church. whātua. You must know that you are a man of faith. Amen. Amen. O le whātua lea. This faith, A le se tupe maua. though you have no E money, ke le koe kangi ai. you will never Ke cry. le koe whangongo ai. You will never be sad Ai ke again. kuirunga. When you stand up, E whai atu lo whawhitauri. you declare to your Kusa ma problem le upua le tua. according to E your whapenganga faith. ioi o le whātua. That's how the faith grows. Amen. 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 Hallelujah. O lau karikongu I le tua. When you believe in O God, lau whātua I le tua. that is how O you na have faith whaia le in le God. tua. God can Mea do it. uma lo soifua. Anything in your life. Lase mea e te tonu I le tua. What should you believe in God? Ke lo o tangata whātua. A e te tonu I le tua I se mea. When you believe in God for E ke something, su e le upa le tua. according to the word O of e sa God, vali lea. then you start walking. E sa vali. You have to walk Mai karikongu. and E believe. whātua. Have faith. Mai karikongu. Believe. Mai whātua. Have faith. O le ale me ke vai atu iai. Whatever you E tu see, maulo te tununga. You have E to tu maulo whātua. stay firm E on ma what you- whaia le tua. that God will O na do it. whaia o mea uma tu samana na upu. He can do anything Amen. according to His word. Ave se pati le tua ne fia. Give a clap offering to God tonight. Hallelujah. Amen. Ala upu na le tua mo tatou ne fia. That is the word for us tonight. Amen. Amen. La se me lo e te tono i le tua. E mo What do you mia lo believe in whātua God? tua. You You need, need to have believe faith. God. You Trust need in to God. believe and trust in God. Amen. Mai e whātua tua I le tua mo lo loto a toa. Believe in God with all your heart. Aua te whalango lango I lo lava tamai. Don't rely on our own Ave se pati understanding. le tua le leo fiafi. Amen. Hallelujah. Ya, le la china chulana.
Hallelujah. Amele avisa upati le tua mola na upu ne fia. Can you give another clap offering to God for the word? Te loa manino lau fafonga ne fia. I believe you clearly hear the word of God tonight. A o tala noa le mata upu li fatua tua. As the preachers talk about the word for faith. Then I heard the word of God just drop in my heart. It's like a buzzword of the word faith. And that word, that buzzword, is knowing God. Because my question is, now we can talk, God can do anything. Yes. But the question is, what you can do. According to Daniel, chapter 11, verse 32. Those who know their God can do mighty exploits. Those who know their God know, and K-N-O-W, can do all exploits. God spoke to Moses. Speak to the rock. But what Moses used was in our hand, his hand. Those who have faith, you rely on what you have in your hand. I can do that. I can do that. Why? Because I have the money. I have the money. Amen. Amen. That's why your faith is so loud. What Moses struck the rock because she had the thing to strike it. Speak. Command the mountain to go. He didn't say sure the mountain, he said command. He said command means speak. Not whisper. Not kick. Speak. Amen. Amen. But the preacher said tonight, what do you want? It is faith. I'm saying that tonight. Knowing God, grow your faith. The word of God, faith, comes by hear and hearing of the word of God. Word of God, you hear God. Amen. Amen. So what do you have? You can do it. The preacher say, what do you want? Only your faith can do it. Let's be upstanding. This is not section 2. Just want to elaborate what God prompted in my heart. What the word of God has been spoken. The preachers, what do you have? Now What we do you know want? God can do anything and everything. But the question is, how we can access to those things. It is only by faith. We'll give this opportunity. Whatever desire you have in your heart, the preacher is available to pray according to what you Just need. close your eyes. Opportunity is for you to come forward while the team sings song. Hallelujah. Jesus, you're here. Thank you, Lord. Covered in Lord and redeemed. I surrender. You have the opportunity. I If
you know you are not saved, not knowing God that you hear. Olo wa fiafi nei. This is your opportunity. Sau se e mori oi ia te ia. Come. Ona ia fa. Ona ia fa ilo atu le o ia te oi. He will manifest himself to you. Ya se tala le fo mai wa fa fefe ai lo loto. Whatever the devil's trying to scare you, Male tala Yesu. Jesus said, Sau ia te. come to me. Olo ia te le vaiola. I have the living water. Pai mi ai oi. You can have it from me to Awala drink. wa noa stu mai lunga nei. This is your opportunity to come forward. Hallelujah. Jesus, you're here. Thank you, Lord. Covenant Lord and Redeemer, I surrender. Awe se ba ai le tangata. Forget about the person next to you. Ai sa oi lo watua. Just come forward. He is the answer of your need. Oh, you're the child, you're the man. La la ba se meo whaintai a toi. Whatever difficult situation you face, Peo na tala noa le whailaunga le taimi wa sola. as the preacher spoke about, Wa whapenana le ainenga ruenga. no job, Whaititia benefit. A se decreasing tala of fia fia. benefits. But the good news, Olo iai lo watua. there is a God that you Just serve. come to him. Come forward. You're coming to God. Jesus, you're here. Covenant Lord and Awa te sunga to te ngai. I surrender my heart. You have set me apart to worship you. In your presence I am complete. As I worship at your feet, you are holy, you are holy, holy, holy is the Lord. Hallelujah. I'm so party le tu ne fiafi. Give a hand for the Lord tonight. Se matuanga te mina po tolu fata usanga taruna matal lot. I remember the time that was about 3 to 4 years since the church started. Te o feta lai mai le nganga le tu ye te. God spoke to me through the Spirit. Ya o tangata i le fata tu. Teach people about faith. You know all the machine now find study ile wing ile mata upuro le fata tu. Well, I was studying through this subject about faith. Ile weekend na Ole vai unga le vai aso le. le se te so wo fe au na vala au mai te. I have a friend, a pastor, Mateo ile conference fai ile mamawa tu mal matu fale. to attend the conference not far from our house. Ia na maolo la ile. I went with the pastor. Ai ina wo uma matu mana no for pito tu ala. I went and seated right at the back. Ai te wo uma na la uma fai la uma. When the preacher finished speaking the word, O fai la uma ye fo ia o ele na me alo fo me ta o fa perfectanga. the preacher has the gift of prophesying. Ona sfal vale to lo fai la uma fai fai na o fa perfecanga ma talo mo tangata. The preachers keep prophesying to people and praying for them. O mai lo le o ngat tono building. And he come to the middle of the Ona building mal awa tu lo le tua. and he called to the back. Mai o ele ke vai ku ye sau. You that one that I see at the back. O la tu tiro solo po ai. I'm looking to of who is he calling La to. tu si mai le mo fai la uma ye cha. But he pointing his finger straight to me. Lo po. I said, it is me. Ave mai lo I. Yes, it is you. Eu tu le lungo safari mai lungo. Then I stood up and he came forward. Ia tau fai la uma ave o pito lungo. The preacher came in and put me in the front. Ia ona fai ale ona perfectanga ma talo mo. He prophesied and is praying. Au te ia fai la uma ye cha. I was surprised when he said, Pa mai le tu. God said, E te wa o tangata. teach people I le fatu tu. about faith. Amen. Amen. O fa ku fai la uma o la sa.
I said to the preacher Sunday, I will start teaching people about faith. Amen. Amen. After we taught about a month since we taught the subject, according to the word that I received from the Lord, I see the big change. God's work in the life. People operate by faith. Amen. Amen. Until now, God do greater things that man cannot do it because of faith. Amen. Amen. Even if buying houses, we have the ability to do it because it's not our ability, because by faith. The man cannot have the ability to do it, but the ability from God enable us to do it. Amen. Amen. Last month, I saw the warehouse as being sold. Sell on the warehouse at 1.6. Right at the area where about 1.6 million. I called the agent. If you have our eye, I went there. Very good, nice. Yeah, but our leadership to come and have a look at. I never expected they will all come. When they all came, I was so happy and I thank God. Then we went and see. When they look at it, they said, this is ours. Amen. Amen. We prayed. What was happening? I said, we'll kill our offer. When he accepted, so that means it's ours. Amen. 1.5. We placed an offer, it's 1.5 million. 1.6. But the house was sold at 1.6. After 3 days, the agent called us. The owner accepted our offer. I was so. I said to God, I am so surprised. No owner can accept the offer to decrease the value of the house, the price. But I do believe our church cannot do it. But God do the miracle so we can have the house. Amen. Last month, they want us to settle it so we can sign it, and then the church will buy the house. To have that warehouse at the same area we stay. I share this things that man cannot do, but God can do it. Because God, He has the ability. We have the enable us to do it. Don't come to church. You have to believe in God of what God can do through your life. Whatever you want from God, your faith that brings you up here. Amen. Your belief to the word of God that causes you to come forward. You say to God, here I am. I believe in you that you can do it. Greater things for me and my family. In the name of Jesus. Hallelujah. Later to finger to talo umomo. Hallelujah. Ava before it tolu se famalo longa. You know, God is a healing, is a miracle working God. If you're looking for healing, Jesus is our healer. He's our physician. He can heal any kind of sickness. Amen. Amen. Hallelujah. See what you lift up your hands. Lift up your hands. If I've tried it to. Thank God tonight. If I've tried it to.
Whaamangalo ia te. I lo ulete te tonu. I lo ulete le tonu. Whaamangalo ia te au. Whaamangalo ia te. I lo mafau. I lo mafau. E whaalualuangia. Whaalualuangia. E lete te tonu. Le te tonu. I le telo taimi. Telo taimi. I le mea mawhai. I le mea mawhai. Ona e whaia. Ona e whai. Au le afiafine nei. La fiafi O utalia la upu. O utalia la upu. I lo uloto. I lo uloto. O i oi fatasi. O i oi. O utali tonu. O utali tonu. Fatasi ma la upu. Fatasi ma la upu. O oio le atua. O oio le atua. E te mawhaia. E te mawhaia. Ona whaia. Ona whaia. O mea umalava. O mea umalava. O te le mawhaia. O te le mawhaia. I le afiafine nei. Le afiafi nei. O utali tonu. O utali tonu. O utau tino. O utau tino. O te whalango i ate oi. Whalango o whatuatua i ate oi. Whatuatua i ate oi. E a mata atu le afiafine nei. A mata atu le afiafi. E ia o ilo wa fio mai. Ia o ilo fio mai. I le suafo Yesu Kirisu. I le suafo Yesu Kirisu. O utali tonu. I believe e te whaia suinga. It can make I change ate au. in my life. Malo wainga. And my O family. utali tonu. I believe E te whaia le wawenga. you can do I te miracles tonu o lo wainga. in my I te family, tonu o la unga luenga. in my job, I le ia onga le whanau. at E te school. whaia wawenga. You can do miracles Ina ia vi ia i oi. to glorify, Ia i loa i lo matautia. so people can see O your, lau sinsiri ese. your I le greatness. suafo Yesu Kirisu. In the name of O Jesus, tau tino. I believe and o confess by Wai faith. whaamalo lo ia tia. You heal I me, le mai o lo afia lo tino. the sickness that I have. Awa o Yesu Kirisu. Because Jesus O te Christ, tali tonu. I believe Na ia tu tongi le tau. He paid the Na price. maliu lungo satau. He died on the cross Ina ia tu tongi le tau. to pay the O le price whaamalo longa. of healing I lo tino. on my O na part. whalava lava. By His Tu stripes, sama la upu. according to your O word, malo lo ai. I am Mai healed. afianga. O mai uma. Every O lo sickness afia ia. that I le affected afiafile nei. tonight, I le suafo Yesu in the Kirisu. name of I Jesus, le suafo Yesu in the name Kirisu. of Jesus, Ave lo se alanga i le tua le ne afia. shout a shout of praise to God. Hallelujah. Amen. Amen. Sila o lima ia te ia. Whelava Lift your mai e hands. sula i mai. Father, your people are lifting up their hands to you. Si atu mātou lima ia te oe tama. They believe in you. I le taimiri nei. And Father, I ask you, Te wala au ia te oe tama. let your Holy Spirit A wina mai loa ngang pa ia. shall come upon them. A whio mai lunga ia i Each and mātou. every one of your people. Pa ia i mātou uma. Feel them, Whaatumu ia i mātou. touch them, Pa ia i lātou. bless them, Whaamanuia ia i lātou. set them free, Whaasau loto i lātou. deliver them Whaasau loto i in lātou. the name of Jesus. I le suafo Yesu By Kirisu. the power of the Holy I Spirit. le mana o le ngang pa ia. By the power of the Holy I Spirit. le mana o le ngang pa ia. Right now, I le taimi lava le nei. I right now, le taimi lava le in nei. the name of I le Jesus. suafo Yesu Kirisu. Lift your hand, lift your hands. Sia wao, sia wao. Yes, Holy Spirit. Yo e ngang pa ia. Minister to your people. Fetalai oi loto lau Minister whanau. to your people. Fetalai oi lau whanau. Minister to your people. Ngā lue atu i lau whanau. Minister to your people. Ngā lue atu i lau whanau. Right now. Taimi lava le nei. Feel them. Bless them. Whamanuia, whamalo In lo. Jesus' name. I le suafo Yesu Kirisu. Thank you for your healing. Whaafitai lau whamalo longa. Thank you for your healing. Whaafitai lau whamalo longa. Physical healing Lau whamalo longa i lo. upon the lives of your people. Every sick body Mai umo le shall tina. be Whamalo longa. physical healing Lau whamalo longa i lo. upon the lives of your people. Mai umo le Shall tina. be healed Tauna malo in the longa. name of I le Jesus. suafo Yesu I speak Kirisu. healing O te tautala i to whamalo every longa. sick body O tangata mamai right uma. now. I le taimi lava le In the nei. name of I le Jesus. suafo Yesu Be Kirisu. healed. Malo lo. Be healed. Malo lo. Be healed Malo lo. in Jesus' name. I le suafo Yesu Kirisu. In Jesus' name. I le suafo Yesu Kirisu. Father God, I speak blessings upon the lives of your people. Tautala i manuia i lunga o Continue to tangata do tamai. miracles. Yes, Lord. Yo e le tu. Yes, Lord. Yes, Yo e Lord. le tu. Lord, anyone who are here So stangata i a fiafiri nei. who are facing any mountains,
Whapenana iei ni maunga I lau soifu. Father God, in the name of Jesus, Swafos by the power of the Holy Spirit, ile mano le ngang pa ia. remove that mountains. Ave esei nai maunga ia. Remove that situation. Ave esei tūlanga. In the name of Ile Jesus. swafo Yesu Karisto. In the name of Jesus. Ile swafo Yesu Karisto. Peace has been released. Lunga le file mu ia tūtu. Peace has been released. Iei le file mu lunga ia tūtu. Anointing has released. Whaunga I lunga ia tūtu. In Jesus' name. Ile swafo Yesu Karisto. Oh, yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, fill her heart with joy. 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 Thank you, Jesus. Yes. Feel. Feel. Fire! Yes, Lord. Thank you, Lord. There's a fire going on. The fire of God in you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, freedom. Yes, Lord. Thank you. Yes, thank you, Lord. Yes. I'll go take it. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Holy Ghost. Yes. Do it, Lord. Hey! Jesus, Lord, speak healing, Lord, restoration, restorations of, Lord, every part of the mind of God. In the name of Jesus, healing, Lord. Thank you, Lord. Peace in our mind, Lord, in Jesus. Strength and healing, Lord. Thank you, Lord. Yes, thank you, Jesus. Wana I whaanatinatia lau whitwhilinga le afiafi nei pe tauna e alu. Whatanga le anganga pa ia se conviti lau loto po le alimela mana o ai mo oe. Just allow the Holy Spirit to move through you. Let Him convince you what the Holy Spirit wants to do. Na alo ilalo le tatou whailaunga e lo ofsotai lava. Just stay connected.
Ai mo oi foi la tu mai tu ala se mana onga lo ya te oi this is your night. All of you standing from the back, O la ulu I foi what le is your mo desire? la ulu I foi le mo tatou tupulanga talavou. All the young youth tonight, I'm challenging you. Ia fa pe lava te o mauti no me anga ianga ia lo wolanga. If you are not sure where you are heading to, Le fiafi nei mo oi. this is your night tonight. O lo su mai luma nei. Coming forward, E le o se fa masinonga. it is not a judgment. O lo su mai luma nei. Coming forward, O lo mana onga na o mo le atua I lo wolanga. you have to lay your desire to God about your life. Tot nei minute ia. This is the moment for you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Taitama. Thank you, Jesus. Oh, Roma siende le papa sokoto koroma sanda. Yanda rapa pasekete lo baato romo sende le mahana yende. Nina maso tekedele. Nina maso kedele. Hallelujah. Thank you, Lord. I will sing to the Lord, lifting my hands, hallelujah, to the Lamb. Manai si au au ya te ya. That already Fai loa tuai lau talia fia fia o lana upu. and praise Ua lau lauina mo oe mo a una le ya fia. my soul. Hallelujah, I will bestow. I will sing to
worthy to be glorified. You're worthy to be lifted high. Jesus Christ. Hallelujah. We sing praises to your name. We sing glory to you. Our King, our wonderful Counselor, our Lord and our Savior. Hallelujah. Come on, people. Give the Lord a mighty hands of praise. It belongs to Him. It belongs to Him. It belongs to Him. Hallelujah. I will sing to the Lord. I will sing to the Lord, lifting my hands. Hallelujah. To I will Come on, sing Chad. to the Lord. Do you know what I have seen tonight? I see Him stand up and clap His hand. Olona fina ngalo, olona loto, olona fatu, o oema. Ele awane. Duvata siloa wasta la patiete. It's a tauia to oil inga. It's a tauia to oil pati. It's a tauia to oil macho alanga. Awa wana oe. E yono mea ia ile inga. Nea fiafi lo macho atua langona lo macho fatawa. Lo macho tutua yo luma macho wawayatu. Ile tatala mayo wa ao se yo pongi le nauna wacho la ufana wacho wa lo mato tutua yo luma mato wawa yatu ile tatala mayo wa ao se yo pongi le nauna wacho la ufana mato fapia fatai ufafo male ufale wa onga fanau itono baota malawa yeta pwa yai o re fengai manga luenga le tua ta ofile soifua la ufana lo wa ao malosi maua ai lo mato saunga lembu. Leo ina o mato mafaufau, leo ina o mato loto. Ile mana o lo nganga pa ia ina yo mato wola manu malopea. A o mato iai le savalinga o faine. Te talo le tu e lau familianga I lunga lau e ka le siawa. I to tono si a mato falifane ia maise. O le mato maftanga malau au fainga luenga me wa mato mafuta ne ia fiafi. Ia faa manuia oe lo mato atua. I so se ala, I so se me te fina ngalo iai. Si ti atu na yo mato matua ia te oe ne ia fiafi. O lau au na tai fono marifatua. Le ngata o le au nanga I tutono ni usila neo au kilani ia e whapele wewa I le atua. E le atua toa le malosi le tangata wa o le tangata.
Ai mātou te loto te tele o lo soifua oe te whapopo le soifua le lei. Te whapopo le soifua le lei ma le soifua tului. Ia i la ua le malosi le tino. Wha sili ina lo la ua soifua whale anganga. Ina ia whai lava i la ua ma ave fe awa lau fio. E tapena ina le isi tupulanga mai nei mo atai au. Mauolo la malosi le lei. Whamanuia na yo la alo. Mai se o whanau le mātou atua. Whamanuia la o whainga luenga i sunga i whaiwhiangainga. O mātou la le ne o le mātou wharewha nei a fiaf. Ia iailo wanga le lei whamanuia. Ia mai se o tangata lotu lo mātou atua mai sea lava matua se o se au pito i titi. Ia whamanuia lau fio tu inatu lau au auna ia siona. Faltua ia o tila le tua whaftaitele mori whangaina lo longa soifua nei a fiaf. Whai o ia mau fufonga se mori lau fina ngalo mo i mātou. E ta pena ina ai lo mātou wola sa ili lau fio whamanuia i la uang. Ma le whanau ai mai se o le au whainga luenga na lato whai malanga mai. Ia i whamoe toi te liu atu se aso neva ia so le tua whai malanga whatasi i la tau malau a fio. E manuia ai fo launga ia mātou talo whamanuia ia i la ua ma le karesia lo mananga lua nganga pa ia whai e pe o e mea siri e vi ia ai le tama ai ola manu marlo ai lau whanau whamanuia se mātou aude la tonga luenga whai le nei a fiaf a mai so tia akono umana ngā lulua i whafo matutonu wha a manuia lau fio so se au nanga a nei a fiafi marutia lau whanau uma le total tamai mamoe a o anga ia tui maota malawa maua sto whanga le lei Sauniga mo fe au mga luenga le vai aso. Ai fo i lava le inga ya te. Ono lo suafa Yesu and everyone so. Amen. Na nei fali wal lo tafa ma lo nga vale lo tam nga vale fa talo fale yai fe fa tai lava mo oe. Ya umalona fa talo fan tu le lunga lo au na fa talo fa talo fa pea. Talo la le talo le si talo. Tas lua tolu. God be the glory forever and ever. Amen. Sai la vai sen manga yo ko leo. Ya foi le ia ile kile I nge ke wa fialu. Ya fa pela ki fialu o yo ngale ki nga yo so tule o le tres kasilua ko lu man rewa piki mai lau ki ne fia. Fa mani tele le tua ya tene fia so fa Yesu. God bless you all. Sai la. My faith can do the impossible. My faith can see the